Siasa cha uwete na mbere ni chionekete kumatantere cha Kianjuki kaunti ya Tharaka Nithi na aria mbondi ya CDF ekuruguragia irasi rungurwa mubunge Susan Mwindu janjira imwe gucokia njara atongere mwanya ba kaunti yu bare MCA ba Magumoni na Igamba Ng'ombe ni bakinyete Antonio gukujira kiatho giki siasa cha kaunti yu ikioneka kumbuka. Martin Mugambi na chotariria Cia chachi othi na mbere muthenya we munthira gwata mwanki ikiri gicigo mbunge kia marantere cia Kianjuki kiama gia CDF kijite kuruguria irachi bithatu bira mubunge wa Mwekuru Susan Ngugwa Mwindu akire ntere cia Kianjuki primary. The foundation of base and CDF classroom demonstration block was ari ogomurugamiri kiama gigitwe Yusuf Buno ariuga mwakire wa irachi bibie withagirwa uri wakioneria kiria bunge na nkinya atongoria barabange bora irachi ibi bateri wakwa bikiringithanwa na irachi bingi kiri cukuru eno. Mbinu bora ya kutekeleza miradi ndio mradi mheshimiwa amewambia tunatekeleza kupitia kwa corporate social responsibility, na huo mradi ni pesa kidogo sana ukilinganisha na zile hela tunatuma kwa maeneo bunge, lakini tutatumia hizo pesa kuweza kudemonstrate best practices. Ndeto ino cia wakiwa machukuru na utumiri bwa mbecha ira gwatwa mbaru nerekithia bambundi ino ya CDF baraba wigikaroni giki. Ya mwisho nataka niongee na Fana Account Manager. Kama ningejua Fana Account Manager this project are incomplete na ni yetu singekuja hapa. Let me be honest. Huwezi ita board of directors na hii haitakamilika. Sio. Hii sio fair. This is not correct. Let me be honest. CDFC committee wa hii constituency Mara, tafadhalini mkamilishe hii project na mmalize immediate time possible. Sisi ndio tunasimamia hii pesa ya CDF na hatuwezi ona kazi kama hii, hapana. Hiyo tumekataa. Mubunge Mwindu Kagitani wa Karauga kiama kia CDF kirathungiria kuthimbunge wira wake no akuriungaga agikira ithagiria merutire ya wira ya bunge barabange ndeni ya nthiguru ya Kenya. Kambwera sende kenda bwathuranirwa nonto bamono bamakora takatu ina ndwa na mbugire mtu tiendwa ni kuelezea maendeleo. Roho ya kamiti yetu era nene mono tuthiuruka Kenya yonde bwa mbere makie tukiona ta MPs baraba thurwe kira constituency bakuruta wera na mbia cia CDF. So na tuwe motoka ya Mara, tuwe motoka Tharaka, tuwe motoka Vichuka, tuthiuruka Kenya yonde tukuzadia kinya Kisumu, Mombasa, kila mahali kona tambi kuruta wera. Mwindu oyo ariuga muthenya we munthi utikuri wa nkubania mbari no uriri muthenya wothi na mbere na nkinya raithi boruti wa wira ntere ino cia gicigo mbunge kia Mara. Naturiage mthe twina kinegeni uri kwa MP ngoti atomando tonto twingi mthe tugakamata so twete mthe tugatanrete twaririe kithomo twaria mendereo ma Mara inwinge tutiambire kunyemana ro kabwenda wale tukurumbana irunge tukariria ro ageni bagitata ageni badi ro tukarokero ira tuturagia na murwa gitiuragua ti sawa ikaiga kama ito tukurwira katoma kiatho ni gikimutetheria wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni ya inyiritie mantu mothi na mbere na kogua karika bakara ithoruti wa wira bwa atongoria bao tugikinya mwanka wa 2027. Antu baba ni bendete maendeleo nogu mheshimiwa auga ni baije gutara idari mutabisi yeke mokwai kane gitare akinya butomba bukambo gutara taukeria ni njara bombo ni bugatara kimwe kwaye twina gapisi yetu kauga tara idari mo kimwe gwa kimwe nagwe nuko noria Jesu agwikite tisa sawa igitare akinya ona mheshimiwa Susani ona mheshimiwa Kareke Mbiuki ona uonge bakogwetaga ndikwenda umugweta tutibataria itharimo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.